Hadien bakajing aipor jang ka KSU laban circle ban weng ki basa bi an ha Maxwellton Estate bat ki balari masiru wat hu ujeli senshar ka municipal kala kut no haka baka seng menta kasngi kala let ru ban shnade ki yeng haka jaka sorkar ban IT pat sheki khasi ki ba omdon yeng la jong ni ki basa wai hasar bat ki ba kwa ri jingri namar ka jing ai jem ka sorkar ki ba shong bi an de ki brieu bana bar ka jella menta ka janmiet jong ka arp khandai terek urem phang nakaliang ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills ka kong RM korba kala khot ya keren ya kinong yalam jong ka KSU laban circle halor ka ni kaman haba keren chikilat pathai khubor hadien balami na kamra tre kam jong ka DC nakaliang u president jong ka KSU laban circle usamla Ruben Najar ula ong baka jinga keren bat ka DC kalong ka basiso namar nakaliang ka DC ka kular ban tho shiki bor ka municipal ban pensange no ya ki bre ki bari jingri ha ka te ka jaka bat ka jing pentuat jabo shakiwa Henry, habe day pat bat kajing kendang ya kibriyo, ki basa bi an, nakadisi kala pentip, bakatay ka jaka, kadon haka yeng kashari, bat ka shem shitom, ru banweng yaki, Henry nakaliang ka seng pat, kala ong baki don ki kendon baka sorkar ka de ban le, don kam ban kloy banweng no, namar ki don ya ka land transfer act, Shushu ula ong bala dadang yai penslem kan bu jing hiya ka sorkar bat ula ong baka seng la dadang yai penslem kan beteng bandang shna ya ka yeng ban penbun ya ki teraja ka ban sa hangte Hadirin kita sing hadirin ka diko jong khatan sing kumbu ni minister ni la kumbu ka we symbol na kama ban protes against government bakala Muslim bal komsina ban pendang diberi ba sapi an bo maksud Palestin ni kumbu sing la shna da ka yi bagin ai wash ki kisi te hadirin kata nakalian jong diberi komsina kala khot ni buat ni la pisu bian leki ya ka dorkas ni la pa hu khalai tri Februari tahu benar ke katu dorkas ni la ya rai pe kita ba kidun kam ban be nomor dor ki pasal bian hinte ke nakalian jong deputy commissioner la bisa ba kadang dor pending litigation cases kita don itu hendai sumuhun kata cuba ba tang bakadon tata kapel cases diberi henti pat kidang lo ban buhas no nakapo sa ko te ho istu baka pending litigation ka cases kimla ban pot menta kan don ko prosedur hende ni ko ni ke ibring dawa pat tolong ba di ban deploy ikut ba kidon kidlan position act ba kadi ban ka government kadi position ban shim yo to ka chaka te kajim Islam nakalian ka sorkar kabuji hi sorkar ba kitiki barulah bahasa anti kita buhay senong nakapos sa kapor. Di abadi bital kita ni kung kasang ilaray ba kat baka sorkar kanang Islam ni ru ikiyeng intay bet ba niya tribun bi ipat kasi kumala akram ne abo ketika jaka don la sponsor ne la penyerap iki di kini religious group tu ban pencingan ki ban penbun buat ini kumusang kita bakadan ke iku mata bat niru baki kila bande niru ni le katahi ba kad Islam sorkar ban rai ban demi ini nak kalian bicu dan pisna biki kabar ke selong no ba nak kalian jong deputy commissioner la ai assurance ni ba aku badai baki tu di ba rimasi kumba ngala batai na pasport bakate ka di hapok municipal wala ka municipal board kala pa ka show cause notice ki and had unta kam shim na don kono action te kan nakaliang di commissioner la ai assurance ba ya ka banikong mata ki in pa sipo ka sula municipal board pekin pa pan pensangi ano mardor ikite ki ba reaching di hapo municipal area bar kunjur ba puntu ki jago siapo kawa ki ba ya ka jago iki ba kunjur ka ndo baka mariam baka dia kata kadi ke ba siswa nak ni ke jengkran jadi harus kita beri buka election indangnya page indangnya keren saka serta kumnu bagi di ban iki nomor ba ada minta kum gaji studi kamdon kum ko report nak kalian jom ke office of distribution nak ko pada ni department tu pakin tip kat nomor bahasa ante
manu ba aja ka kumenta nakalian ka sunong nilai iba kunju ai kan kun umsi ban dong ende ka uwi pa bi iba kitu ki basahan ko yo ka epek manu ba yarap ki banyo epek kumu ki yo epek klan ka dar wasong sedikit kata tadi ka wi ka dak cintili ba kini kising ni ibu ko ka insin ban kuli ba kumu ki yo epek kitu ki basahan te ba ese dengan iba ki yo epek kunju ki limba kinu ki through fraudulent means which ono tenir nakalian keseng indawa ban cancel ya ka efek juki dike jaka kala he ba khanda ika idon ki plus itu ba ki claim ki parties ki claim don ki brushi met ki ba claim tu jaka re om boro khanda ika ka ka institut kalan position baka sarkar ga shim kata jaka tadi new ka tam e baka ba ban shim kata jaka ba hapu jaka don kini ki break ba sabla manu ba ailat ki bansa itu de ki try ki barem ne ka sarkar ta manu kundan jikte tengi ong ba ka nakaliang da ka joko deputy commissioner ne nakaliang ka board district kintip ta manu ban song ne manu bonsa te hei pat kata ka influx mechanism kumnu CM na ka post ka por ulaban ong ba bakasi kanum kata ini namaring we are protected by schedule aba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jaka joko sarkar kam tip mano kita ki basa genuine mano kita bangsa genuine te kunu kila ban statement bakasi kanum na ban efek kini ki boro ka jingile ka ni shikmat nang punjur kidon kisinja baka sengkan dan isyam kini kising kebanuan buat ingin sa bentuk ya ki lapor kubur ya ki kambing daya semua Timsel dai baka ngo ba nakalian ka sarkar kam dan jitu habaka sarkar kam ti kamnu kilaban ong baki kilaban protek ya sila syaski wan ubri na kejala ubri mo punya ubri terus mun saate si ka security jongki no sosno hante manuban ket ban ba la dan kan jingja solusi te nangni sikuman kumbang nila snai kayeng tasi hari itu yang di tengah distang nang kat berang penslam mantoyo manubuna nyale dan nang snap bun su nang ba in ailat itu para kasih kecui bikila ban tu ba duan nak longi ke bakam guna bikila ban chong te ba ki ni ki barjala klam siu di pobus nang kisah ini ka lat ki yo free ko ki yo free ini man nang hapsin ki bai wan hapsin ki te kamnong ka iki ka kalong ka iki banu siliang ba ka ba ni kun kasang imla ban to do ki ki nakaliang ke jung edisi la pencai ba nakaliang i la pha ya ka ni ka bantai ka dorkas kungi la pha banyo ya report na po ka SP office buat nakaliang jong ka Shillong Municipal nomor ba ka dorkas kungi ni kumpau ya kata ba di bandeng makro di kini ku sa bian itu ka ba ban kini ki bari masih di ban sakang berkepolai ki kam uriak baca ya habidi biti artinta badi bakan jigri masih bat kini ki hitam cakria berjujah tu nak pos report I bisi lah pha report de marsin pha ya report PE ba kini sing kadun ko ka reputation ru ba sang syapo ka bisi kadun ka jing suki ha tu kom ru kam la pa mitin dan nakaleng ci pencai kita de ini nakaleng itu ni la su ban sangnya ma kum ni kani ka kis kala ya ni kis labun bul senam ka polat aku senam de balik kam kut balik ka suka kata Islam kata ka itu ban la su ban sangnya ai kena Islam ni yang tempat kasih minang ben senawa nak puas